أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كل وقت الله سبحانه نبي ذكر من الظلم يقول من أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Good morning, episode kali ini akan kami awali dengan informasi mengenai sholat sunnah tarawih dengan witir di Blitar yang berlangsung super cepat. Seperti inilah jalannya sholat sunnah tarawih di masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat ini berlangsung cepat, yaitu kurang dari 10 menit saja. Meski cepat, setiap malam selama Ramadan, ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Blitar, Tulungagung, dan Kediri selalu memenuhi areal masjid, bahkan meluber hingga ke halaman. Gerakan sholat tidak berubah sama sekali, namun bacaan sholat memang cepat. Jamaah mengaku telah terbiasa mengikuti sholat tarawih cepat ini. Mereka tiba sejak awal untuk ikut sholat isya dan tarawih cepat di Masjid Pompes Mambaul Hikam ini agar kebagian tempat.